Siyanivusela Maswati, siyanivusela namhlanje singena ngana lengene Comrade Chawekazi other day namamba thululalele hayi ngayiva sishaya kakhulu laphana Swazi Lives Matter Justice for Swaziland. Siyabonga kakhulu Maswati kusida namhlanje nasikhona. Sibonga kakhulu nje support esithole last week ngisanivusela Maswati. Maswati ayasithinza kusho ukuthi beka nathi ehlelweni ahambesana nathi. Ngiyanivusela nje Maswati, nginivusela khona ekhathe eSwatini. Ngiyathi kusilamanye Maswati akhathele esibili kwatise ukuthi bekuyi weekend lenkulu nakapolitiki. Angikhulumi ngemaganu la, kepha ngikhuluma ngekuthi iSwalimo beyihlangene itolo ilapha eCOSATU House. La kwendo umsebenzi omkhulu kakhulu khona. Ngiyathi ukuthi kusetawubikwa kahle lokusemthethweni, kepha abaholi bebatravela lamuhla emva kwekusebenta kakhulu itolo. So ngiyanivusela ekhathe eSwatini, ngathi kahle ukuthi nikhathele, kepha ngiyakholwa Maswati sihleli kanye nisaphumula, nihambe safe, uNkulunkulu unigcinile. Nakhona la ku diaspora ngiyathi eGauteng nisebenze kakhulu nisahostel umsebenzi lo Mpumalanga. KZN ngentaba nisasendleleni ngoba nibhasi ithatha bo 14 hours la busuku bonke langa lonke nisolonigudutela ngentaba nisendleleni. Siyabonga nje kakhulu Maswati la nikhona nanikhona kusithwebula. Akuvele kube njalo Maswati, sihlalisane kanye lamuhla. Ngithi angivusele kuMaswati la ku diaspora umhlaba wonke la khona ngashaya kwetilwandle from the perspective yekuba seSwatini. Siyathi ukuthi ke kunyeni lokukhulunywako bo Justice Minister wase-Ireland bakhiphe lokusite kunywa bo Taiwan nangalokwa sebakhona ke labatati kangcono sebatiteka ukuthi kwendekelani lokho, kepha ke akunenzawo batiteke tifanele bona. Ngiyalivusela Maswati akithi ngalokukhulu ukudithoba Maswati. Ngiphindze ngivusele ke laphana umholi wami laphana lo ngivumelako ukuthi ngibe nendlela esinami ngobeke wami umcondo aphinza akhuthate ukuthi sibosomapolitiki bakaSwalimo asiko limited ukuthi kulalelwe yena kuphela, kepha sinelungelo lekuthi nathi singangena sikhustate kwemzabalazo Maswati. Ngivusela eGawuzela, ngivusela my CIC, my commander in chief, my president. Ngiyakuvusela khona Mnguni, ngithi uNkulunkulu akubusise. Thank you for leading the force yesterday. Seselo umsebenzi omkhulu kangaka. Ngivusela yonke iNEC yakaSwalimo Maswati, umuntu akhanza ukuthi imthumile ukuthi abe kuleli office la international. Ngisavusela Maswati ngithi angubeke kube sebaleni kwekuthi lo hlelo lolu lesikulo lusete ligama, kepha Maswati ke acelile ikakhulu la kakhona ekhaya kaSwalimo kwekuthi sengathi kungaba inhlala yenda ukuthi kanye ngeliviki kwanyalo kufune kwenda kusibe ngolamasonto mhlambe ngashiyati ikhathi sihlangane kanje. So siyacela ke Maswati kwekuthi lo hlelo lusete ligama nje angeke sitethele thine ngoba lingelwenu lo hlelo la khaya kaSwalimo Maswati. Sivamisa kwekuthi sikhulume sithi Maswati edakucala bese kulandzela inhlangano bese kuthine baholi nebantu bayo siyagcina, kepha kucala eMaswati ekucaleni. Ngiko ngitawucela ngisengathandaza nje Maswati ekutheni emagagu laphiwe kwekuthi mhlawumbe angetha tindlo angaletha lo hlelo ukuthi singalubhida yokusiyini. Iklule engayiveta nje kwekuthi last abokhuluma ngekuthi ipolitiki yaseSwatini seyikuphi, kwendekani ngekhathi seSwatini, kwendekani ngaphandle kwaseSwatini lokugcina kutsinza lwana seSwatini. Siphinze mhlawumbe sibonisane ngento lithile etendeka ku-Mass Democratic Movement nekupromotha ke mhlawumbe ama-activities la khona lendekako ku-Mass Democratic Movement. Lokusho ukuthi usalwetha lo hlelo uvele wathi ukuthi uhlelo lolu abe lukhuluma ngetindzaba letendeka kutepolitiki eSwatini current affairs, but siwabuka ngaleliso letepolitiki. Siphindze sibuka ukuthi kwendekani emhlabeni wonke jikelele sikhole ukuthi sikubukisise. uNkulunkulu kuyangibusisa kune team leyakhekako
kutaba nabo producer la khona khona ngitawuthi khanza ngakathi phansi kube lo ngikhuluma nje ngiva ngabo la ndlebeni ukuthi salo ubheka le ngibonga nangiproducer wami lenginayo nje namhlanje nalapha we part of the team lengihlala ngiba naye kepha kutawungedeka labanye abantu la batawusebenza imisebenzi eyahlukahlukene. So Maswati luhlelo lweni lolu lunike ligama lwetheni utawuhlala lukhona sichubeka nalo singathandaza ke Maswati sisachubeka neluhlelo ngingakathandaza ngiphinze ngisho ukuthi anginabo thakuda ngedwana ukuthi abokwendeka cishe njalo la ngitawuvela la ngivele nemuntu lengihamba naye lokhanza ukuthi uteka leyo ndzaba lesibone ukuthi mhlawumbe indzaba lengawasite Maswati. Lamhlanje sizabe sidiscussa ibalance of power. Sibuka ngelizwe laseSwatini kafishane sizabe sibuka ukuthi nasibuka emandla kulethi tekubusa eSwatini angakuphi nyalo ngidawuchaza kabanti. Baba egameni lika Jesu wena uNkulunkulu awehluleki ungumdala wezinsuku nawudala tive uNkulunkulu wasezulwini wayidala neSwaziland wabadala abantu bakho labangemaswati ngathi ukuthi uyabathanza uthi ngenkosi Jeremiah 29:11 unetifiso letinhle ngabo nemaplani lamahle ngemaswati emaplani ekwaphumelelisa nekwanika likusasa lelihle. Ngiyathandaza ke baba egameni lika Jesu kwekuthi umsebenzise namhla kusihlwa ekutheni emaswati egcineni kwako konke kwahambele kahle asebheneti ingcinamba kwendekele konke lokwendekako kuvalwa iminyango lena le wena uNkulunkulu vele uNkulunkulu otawuvusa lithemba lala lingekho khona bese usinikete amandla asingemaswati kwati kwekuthi akukho lokwendeka kosingakadilweli umuntu kumele aphathe inkemba aphathe esitini konke kumele sikwende kuze tinotendeke ngelihle igama lika Jesu Kristu amen. Siyabonga ke Maswati akithi sengithandazile sitawungena endzabeni sisangena endzabeni ngawufuna ukuthi ngingayijaki lendzaba kakhulu ngifuna ku avoid I'm excited kakhulu Maswati but ngifuna ku avoid ku preempter tilwe titsite letendekile ngekuthi hey ngiva nelithemba lelinengi lekuthi eMaswati atawuphumelela kepha ngeni kakhulu kulendzaba lesoyiteka ibalance of power anguvete lokuthi kunengi lokwendekako emhlabeni ngendlule kule ngoba ngiyathi eMaswati ayafisa kwekuthi ngenca kuyo kuthi the Minister of Justice walala khona Ireland wakhipha simemetelo sekuthi eMaswati la ketako la eIreland atawuthi khanza ukuthi sekumele ukuthi angene ngevisa. Maswati akithi ngiyathi kwekusafika letindzaba leti ngalesimo lesikhona eSwatini sidubute labanyenti ikakhulu ekutholakala ukuthi bese bevele bane maplani ukuthi bayeda ngala kepha ke umuntu angakubeka nje kube sebaleni kwekuthi akusiyo mhlambe into lela leIreland yavuka yaseyakwenda ngoba sekwende njani eEurope cishe yonke nje kunengi ku review alokwendekako kule mithetho yaka immigration uthi umuntu asalungisela kudala ngoba ezibeja viyavamsa kusho ukuthi akusiko silimeni phala kimi wa researcher kabanti ngalamave la potential ukuthi angaya kuwo nalo leli umuntu wa researcher ngalo ngakuthola kadzeni ukuthi kuseplanning vele kusetawugcina kufakwe ivisa eSwatini. Nangifika lapha ke kufike kwaba confirmed kunema meetings lokhanza ukuthi ufika la kosika wangenele kabantu sesachazelwa ukuthi bamkhipha South Africa bamkhipha Botswana sebatsinga amavisa vele batawulandzela boSwaziland yinto ku legislature yabo leya discusswa lebevele ku pipeline so kude kwekuthi mhlawumbe kufika kwebani get together I meet and greet ekona cha singayithatha nje credit ngoba shothi vele siyabonakala ukuthi sibantu lesinasinyathele khona kunyakade tinto kepha nje this time around ngesithatha icredit ngumthetho nje immigration kona ushaya emkantsheni kuMaswati namanyende kepha sekungaba kwatisa nje Maswati ukuthi baphinze bakusho noma sometimes ukhanza ukuthi ke ku implementation mesakusafanana kula la kumenyethelwa kushidiwe ukuthi lase bavele baplane kadzeni ukuthi bayahamba basengachubeka batihambele
but after sibakhombise isiqiniseko sokuthi lolu hambo lwaplanwa before kuphume lesimemetelo. Babona ke bavumela ukuthi bangahamba but bangaze kugcine 31 March. Uma lihambo lwakho liplanele ungalo 31 March noma boliplan kadzeni angeke uchubeke. So akusiko ke Maswati kwekuthi mhlawumbe kwende kanjani. Sengaba kuveta nje kuMaswati onke kwekuthi lo kucinisa kute immigration akwendeki la eIreland kuphela. Cishe iEurope yonke iyayivala iminyango ngekuthi akusiyo Maswati kuphela futhi dinengeletive lokhanza ukuthi ifloka la eEurope bese kunale letinye ketive letiphakamile siyathi kusinje bo USA kunabo Trump labachama le nationalism thing America first and onke mave asana labantu abavukile labatawuthi Ireland Irish first labatawuthi what first abaveta what first basachama ke labantu bafaka ipressure kulama government kwekuthi a restrict kwekuthi kungena abani akungeni bani. So eMaswati akanenyanye ema-Irish ayinenyanye Ireland simo nje lesikhona mhlaba wonke. Nalapho eSouth Africa sivile nje ukuthi lelijala seCape Town leli minister laphana la ka sport lithi uma uyiforeigner lapha eSouth Africa uyi-non-immigrant kumele ukuthi ungavunyelwa ukuthi ungakhona ukuthi uye esibhedlela. Sivile ukuthi lapha eThekwini nje Tetwe Maswati tikhiphile tindzaba Tetwe Maswati aboshiwe ngekuthi atholakala ke namaphepha. So akwendeke eEurope kuphela nase South Africa nje labakhona khona dinengingcinamba netinkinga. Kusineke la sitikhanza sikuleli office la ka international ngila khona kumele silobhisha advocate for eMaswati advocate for bantu bakithi kwekuthi kucegicegiswe lapha nalapha kucala khona lapha ngasekhaya eSouth Africa kumele sikhone ukuthi siwende lo msebenzi. Kepha ke angeti ngako lamhla eMaswati ngitele naku ukukhuluma ngale balance of power bengithi ke angenci ngingene kuyo ngingakachazi lokwekuthi cha eMaswati kude lononele kwekuthi mhlawumbe kwende kanjani. Sengaphinze ke bese ngiyabuya kulokwasekhaya ukuthi phela la uphikisa into lengemanga ukuphikisa konke kukhona lokungemaqiniso ukuthi uhulumende waseSwatini unebudlabha siyathi ukuthi kwanyalo usazama ukuprosecutor nayi syndicate ka Home Affairs. Le syndicate ka Home Affairs le investigator ko it's not about eMaswati akusingabo gift kepha ke ngema foreigners lanemali leliswati lingeke linuke ngoba eMaswati akaniketwa imali. Kunebantu betive for diplomatic purposes angenze ngitibite la. Kepha la Ireland nje kunetive letingasiwe eMaswati letifike la ngema passport aseSwatini ngokuthi bebadayiselwa bantu labalapha kuhulumende. Lelo hulumende waseSwatini nyalo uzama kuba prosecutor labanye babalekile ke labo sebaze balamaven lo munye nje umangololo ula Ireland ngingatshela ema comrades ukuthi ngidamsonzelela nje loyo ngitomhlebele endlebeni umangololo ula Ireland bekagangele syndicate ema passport banika abantu betive hayi eMaswati lamadola ama-thousands emadola laba wabalako naba labacabasi bati kakhulu babale emadola labekhishwa abantu betive bantu labonele eMaswati la eEurope akusibo ebo gift njoba sebabeka labanye kepha nginaba labachashiwe lapha lokhanza kwekuthi bese badayisela labantu betive. Liswati lemali libala ko lapha nabo 50,000 US lingabathatha phe nje Liswati ngingabathatha phe nje mina. So Maswati ke ningazami ukuthi niyengeke ningazami kwekuthi nendeleke phasi kungemanga nje konalokho. Asibuye ke ku topic yalamuhla ngathi noma lapho producer wami unakweli kongunyise eMaswati ngase nganza kakhulu kule ngekuthi indzaba lesinze eMaswati eneMaswati ayengekile. Ngitheke ngithi ngiyahleka nje kuleli page lalo basi ngumhleli lelinye laphana ngithi ngiyathi hlekela nje sawonkosi awavele wase kuyangi-unfriend uyangidelete kumanangizana akhe ngoba ngifakele link lechaza lamaqiniso lengiwashoko wangi-unfriend wangidelete bese ima friends naka Facebook wavula wangidelete. So ke akunenzaba sengithi ke ngithole lithuba ke nami lapha ke kwekuthi ngiwatshele eMaswati ukuthi lebe ngufake lapha bekuveta nange maqiniso nanga
labe kakusho ngemampunga ngemanga uyati washonala. Kepha-ke Maswati ngoba nangu producer la uyanginiketa i-break ngisagcine manje. Siyabonga kakhulu producer wami. Wena usilwane wena. Yes, siyambona lapha umntwana enkosi yathi idlalela nje siyendlula i-break le angeke ngize ngisho lutho ngakho. Sibuya kule topic yalamuhla la khona sikhuluma ngebalance of power. I-balance of power lokusho ukuthi kukhunyana kuyihumusha ngiyise Siswatini. Kepha ngila khona mhlambe umuntu akhuluma ngenzaba ukuthi kulinganiswa kwemandla kwekuthi asangakuphi. Ngiyathi kwekuthi kulula lasibantu kwekuthi sisebenzise certain terms and phrases emagama siwasebenzise lula nje ezivele wonke umuntu uyaweva. Leli gama lesi-balance of power noma kulinganiswa kwemandla ukuthi angakubani babamba balisebenta ku-international politics, kule politiki yemave, hhayi epolitikini yelive. Sibe siyayithatha sineke sibosopolitiki sesiyibuyisa kule politiki yelive kuzama kuchaza le concept lesebenta ku-international politics, kupolitiki yemhlaba, international politics, ipolitiki yemave. Njenganyalo nje losikhuluma live leli ne-balance of power ku-international politics, lo munye angasho ukuthi i-America aphinza achaze ukuthi i-USA ine-balance of power ngani. Bese-ke sekuyashiwo ukuthi-ke cha phela noma na i-USA ine-balance of power sekwentekile ukuthi ne-Russia mhlambe ne-China nabo bane-balance of power in terms of amandla sabo engakubo, kuhambisana nalamandla military aletembi kuthi ngibani letikhali letinyenti kunalomunye kwekuthi angakhona kwekuthi langasuthi uyamsukela nje amshaye ambhozongele. Le balance of power isebenza ukuthi ngubani ongaba ibhuli kunathi sonke ku context le right noma i-researcher kuphi noma into ayipolitiki ka political science batakutshela ukuthi i-balance of power isebenza ku-international politics. Kepha-ke Maswati-ke ngeke sikwale kwekuthi singayithatha leyo concept ngoba kuyi-theory lokho siyibuyise kupolitiki le-local. Kepha yona mbamba nasisi sikwa nge-balance of power, le power is the actual army, the actual military power lelinalo live lelikhona ukuthi lingayiwildisha kuwina lamanye. Ngiko kukhanza kwekuthi bona labo USA bagcina sebaqala bo-NATO nalamanye emave nabo Europe because bazama manje ukuhlanganisa bakhe some kind of coalition batokhona ukuthi babe ne-balance of power kwenza lamanye. That is why-ke utawukhanza ukuthi i-South Africa nabo Brazil nabo China nabo bo-Russia batawucala i-BRICS. Le BRICS kuzama kubuyisa i-balance of power ukuthi okay NATO nikhona nina nikhona ngale nathi-ke salo sigcoxa sibe nzawonye so that sitawukhona kuba nemandla. Le balance of power ihambisana-ke nale tembi ihambisane nemali ukuthi ngibani lo control i-currency imali ingakubani. So ngalamafishane-ke bese-ke basi-ke ngubani lohlula lomunye singacali nje nekulwa ukuthi wena ujime kanganani usidlakela kanganani. That is what we call i-balance of power. So-ke la kule context yaseSwatini-ke siboleka leyo theory siyayiboleka otherwise ayisiko applicable. So umuntu otawukhuluma nje say i-balance of power sekubangololo ukhuluma generally lo muntu loyo ngento understand ukuthi le balance of power yini. So ngoba ngala ku-MDM sine siyi-30 lo litibam munye. So there's no question in the debate ukuthi vele i-balance of power ihlala ekubani. Silwile asikwalwi vele tinkundla
uhulumende wetinkundla ibalance of power ingakuye ngoba yena unaleti bhamu unako konke. Noma kungentekani ibalance of power ihlala ingakuye ngoba tibhamu tingakuye, imali umnotho ungakuye, unawo onke lama resources, ngeke simende lutho. Ngiko singakhona ukuweja an arm struggle, singakucabanga nekucabanga ngoba vele ibalance of power ingakuye. So la sabathi nje yena nenda lokhu ngitakwela siluze ibalance of power kukhuluma nje kukhuluma kusebantwini, and kepha ke mina kakhuluma angeke simphikise. Sometimes abantu bayakhuluma from a point lekungadi, and kumcoka sihlale kanje kulohlelo lolu lesentalo unika ligama, sibukisane ukuthi sisho ukuthini nasisho tinto letitsite. Asingene ke eMaswati ke kule context yaseSwatini ngoba ngifuna isihlale esikhathi esithe la. Nangabe kuthiwa ibalance of power ingakubani nyalo kule context yaseSwatini, kule simo saseSwatini, sikhuluma ngalokuthi bantu babonakala bevabani kulesikhathi sanyalo. Bantu eMaswati abonakala evabani emkhatsini we-mass democratic movement, emkhatsini walabalwela inkululeko nahulumende wetinkundla lohamba nebukhosi. Bantu babonakala bevabani, basuke bafuna kuchaza lokho ke labantu nabafundzisa ngebalance of power noma bakhuluma ngebalance of power, bafuna kuchaza ukuthi bantu babonakala bevabani. So sibukisana lokho ke namhlanje la ke eMaswati ukuthi vele mbambamba eMaswati evabani phakathi kwahulumende wetinkundla kanye nalabalwela inkululeko. Asasikubuke ke factual, ninelungelo nala kuma comments kungiphikisa uma ngikhuluma emampunga, kepha ke ngidawukhuluma umcondo wami. Kuthe ngeke ngicale emva kakhulu nakutawubuya live leMaswati lisuke kuba iprotectorate, ukuthi libe protected ngemangisi, salo libuya manje libuswa selibuswa ngeMaswati. Ngoba neattempt ekubukhosi lekwangisobhuza that time afune kulithatha njengenkosi liniketwe bakadlamini lelive. Kepha ke boma week that time bamtshela ngalama 1960s basicha phela sobhuza Mona Dlamini angeke live selinikete umuntu, live sitawuliniketa bantu. Nakubutakala kusilabana into abaniketa bobani, kwathiwa no phela nange ama political parties akhona. Kwakune ma political parties aleso sikhathi ke bongwane National Liberatory Congress, nalabo SSP, now onke lesingawabala. That is not my concern today. Lamhla ngithe kutheni kwathiwa live litawuniketwa abantu hayi umndeni wakadlamini. Wabathe uyezama ke sobhuza wabona ukuthi hayi khona indlela ijika enzaweni yinye, kumele kwekuthi vele live liniketwe abantu. Wase ke sewucala ke asebenzisa ke bomakhosini nalabe bakhona nabohlophe, bacala ke imbokodo imbokodo nakuzala le imbokodo National Party. Le mbokodo ke leyacalwa le movement kuthiwa imbokodo yaqalelwa ukuthi vele le live kufuna lishiwe kubantu. So live laseSwatini lashiwa kumaphathi, alishiwanga kulomndeni wakadlamini. Naselifikile ke live la nale bolukunake ku campaign bawuhambe kangafunzi kangako, kepha ke wangicocela yena nako kuthi sobhuza wahlakanipha ngalesa sikhathi lesa. Walela kubona ukuthi no le live lifuna kushiwa kubantu. Le mbokodo yaba nekuhlakanipha nayakha imanifesto yayo, ngibe nenhlanhla kuyibona sengiba sengiyayicinga ngisayithola but ngagcina ngiyitholile. Yakudecide imbokodo kwekuthi yona ngeke ize iyakhe i-youth league yonke ingatsha, but awusebenzisa usiko ibe youth league.
basibona ngeke baze bayakhe i-Women's League wonke make uTaba Lithango. That time kwakude imbali kwakunengabisa basiba ingabisa itaba i-part of the youth league kanye nengatsha. Lokusho ukuthi waze wasuliswati enungena kulamabutho lawa automatically so imbokodo baphinze basebenzisa sibaya as an emblem as a symbol yale mbokodo. Sibaya lesi secret lemasonto athatha serious base ke bathatha lamasiko nako konke lokubuswati sekuba kule manifesto yale mbokodo. Sekwendekani ke nakuyokhethwa emaswati nakabuya lamalogo lamanye avela amangala nje ukuthi indle kwababitwa bompondo nako konke akhetha lesibaya kwathiwa nje khetha sibaya wena la sitawuhlangana khona sibe munye. Bakhethana ke 1 abuse lo buswati bendu ipolitiki. 2 nale emblem yesive le emblem yebuswati yendiwa ilogo lekutaba isymbol yembokodo. Yaqala lapho ke lenkathazo